Good evening, whaala whalahia tuhane hado tola da wala tala tutupu. Whakamoa kua amana ki toa e whono e ke pole ke whakahoko e whono anga he aholotu he whaita punei. Moe kua kiskise whakalaulahi atu ke he taumanga o whakahiku he whakatu whono he aho. Koe tohi whakawe he whakatu whono ka hoko ke ue tau hiwe mahina to whakailoa he whakatu whono he aho e whakausi he whakatu whono moe whakakisi e aho ke vilia i motu. Pehe lilifu palemia ko toke talangi, kua osi e whono hana moe tau lilifu he hana whakatu whono, moe whiwhili tuai e tau mangaho. Haini he ilai koe e hadu tūru a tuhi rame, koe whakatakatanga he whakailoa mo he tangata kia, koe ue tau hiwe mahina. Si maike mo i au ke whiwhili e aho ke whakausi e whono ki puli, moe whakailoa atu ke speaker ke whakatuna whono. Ia, kua munaki au ki tau se Vidianga lahi la ta me de tūru mutu tau ni. Koe whakahoko e aho e aho ue tau hiwe mahina he mahina masi a whitu. Si koe ama mune ki anga haku ke whiwhiri do aho mahina masi ke whausi e whono pahiko e whono ke puri. Dissolve to tau se Vidianga moia. Ke he whakatakatanga o tau se whukini he tui whakawe ufuruma world me aho ke he ona whaitapu. Ka asa ke whaitapu i ke ona whaitapu. Uta ne tua ne kai pōkum tūru e haka whamamanga e ke siam tū ke te mawhi. Koe haka whakisianga ke he kokus niafi, he whono mai tūru koe mata hiku koe mahina belia. Ne ama munaki au ke whahoko e bilianga lahi tūru. Koia nā koe lilifu, palemia ko toke tālangi. Ke he whalo a whakaholanga si hake motu kua whai whakamōlianga tuai e whakatawhonu niwe, mo e whalu kautaha whoki. Pehe lilifu palemia ko toke tālangi, kua whakaosi tuai e whalu maweheanga. Kua whamori te he whakatawhonu niwe, mo i New Zealand e tahama peheanga ke matutaki e whakaroanga e services e New Zealand ke la tai mo te tūru mtini. He te tau e mua sila he whihako mai ke o ke whamuri e maweheanga e. He whaitapu Māori i New Zealand. Whamuri e o mui e he kamaneta, he tapu whakamua. Si mai ke mui au ke whamuri e hako nofo atu ki New Zealand he mga aho. He tapu Māori. Panatu ki au ke whakailoa atu kua e whamaupope mo tūru he tapu ni. He tau whatataranga la tai mo e tā whakatakatanga lahi ia ne whai vihu lahi e te tūra ngāni ki he tāanga he tau whare turi whanau. Tunga i hai lawhianga ki he whare matawai, mo e whakafuanga he tau whare matawai, he tau pokoi matawai. Hai ia i whakatakatanga na watausia he tau ofisa he tau pamari, whakatutala i au mura tūru na mai he awhiawhi whareire he hopo mai au. Si koe ama munakianga ke tau whaitapu ni, whaitapu kahau. Ka whakamaupopo e tau mabeheanga ke tau se ke whamui. He tuhi kuburahi he hara tūra whatwhana sa bihia fukini mai High Commission a New Zealand muni. Ke maike e te tūru. Ke ngahuai. Haka mena hei ne tungani hi loim tūru ne tuputupila he haka munat. Hako lohi e whakatutana te tūru ka iwhi mana nuku tau se ke whamuri e tonga hua ke tau se. Riri wat whakatase ki he tau whakamōrianga e te maweheanga mo e Air Services a rautoro ki he motu. Koe whakamōri ka ke hau e wakalele lau, po ke whihe tau, po ke whakamōri ka ke ue wakalele tonga ne manaku lahi ka hai te tangata ki he mawe. Koe matutakianga he maweheanga mo i New Zealand, ke matutaki e tau whakaroanga ke hautumua e wakalele ka tahi whai tapu. Mena mua ia. Koe ononoanga ke he ue wakalele he whai tapu, mo he whakaanga wakalele lahi tunga A320 ne whai ne koi sea tau, ko whakaanga tu mau de he wakalele ia, ato whai le kua ni, si dirio na turu he whakaanga taha wakalele whuki me 737, kaiki kua kaiman. Koe mena ni ka hana manaka te turu gei to make sure that ke matutaki tu mau he te whai tapu kiusi. Koe mena ke wāki ke matutaki atu ke tūru he rime tau ki mua, e maweheanga ke maiki i a koe mua ne manako ke
tausi do whare telewhenonga mutu ni, I loi ngā e whai tau au, ke mōngu ai haka tu tupe kai ki kua manai. Ko mene ki tūrua ki hangau ia ki he ue marele mai tap. Ko mene ute ni mene ia ngaha ki he ue man, kui te pā sese ni mana ko ki mai. Moi do whare do tūru ni ko tausi pa waki e ki lata mo tūru ni mai. Ai ka mene mai ki te tūru ki behe, ta mai lata marele, kai ai whita ngāta ka heke e marele. So mene nei ne tokai, kai toka tunga behe toka burangi mo tūru I lota ma behe an kai ki ni ko ki se mo tūru hapa longa e whare no ka tālanga do tūru mo tu ni si mai ki mo ia do tūru ki se mo toka longa ta ngata no manako ki mai ni we he mahina he te mai tap mai ki me do tūru ki tu tālangi unu ni hake ki ue e whai te we whai tap ko mga ni tunga ni he loi M2 koe hake de no mela ta ngata hane mai ki ni we mai he tahe se ua fūru e tahi se whitunga fūru. Se ke rimu fūru I ena warafi ki lunga e tau tangata na mai ke mai ni wega ko manako. Se kanu hei ia ne manako lohi I ke tālanga e te whare telewhenonga ke unu ni hake no mela poko ke mai ke tau tangata ke mai e ke nonofi mutu te tūru niwe. Ko ia koe lilifu palemia ko toke tālani. Taha e ke kafofo ne hoko mai ia he taha motu mamau ko Filipaina ke ngā hua koe e ke kafo ke whalu whahi tapu ka kua maua e ia e whiwhilianga he mga hapnei ke takitaki e whahi he tautake tā he motu ke whiwhilianga koe CMO. Ko ia nei koe ke kafo ko Inocencio o Barlow Jr. Ko lewa lahi foki e nā kai whai e ke kafo ke motu he tukwhenonga ki hei Dr. Alex Rekovich si kua lahi whiawhia he whainga hua, ha kua maua e pulotu nei. Ko ia foki mai ki tau se tau whakaholoanga ihi e tau tangata ngau, mui whalu ngau ke lea foki. Ke he si ko ia ne kua ngahua tu foki ia ki tau tumotu at Pasifika. Whakatutala e BCN News mo ia he pale la ine nei, mui pēa ia, ofa ia kua ongongo noa aniwe, kai hana ta manako ke whai tau seanga ke whakahangahanga mita ki tau puhalanga hua, he whahi malolo sino. Ka koe mena lahi hana ni manaku ki ai, ke whai tua hae tau tangata ke tau e ke kafo, mwe whahinga hua ke langmatai alo tolu. Tā fōki e mena ne manatua ia ki ai, kua lata, ha kua manako ia ki he tau ngahua ki niwe he tau uawhi wha ki he uawhi lima, ka kua toa ia wha ko henta si nā kai mai ke ia, ka kua whakamori toa I he mga honei. Koe matua e ke kafo nei, kua mana kia ia, ke tuku whenonga ki he whahi tapu. Ka hau mwe, liu mai ia ke kamata hana a kotawhanga koe CMO ke mahina hamasi. Koe maanga ko makefu ne whakawhelewea e hala tola matua a kua ko fō ko holota whea he au whaium komole. Tokolonga I tau matakai nanga mai he tau motu ke he pia whoki mwe tau matakau ko hohoko atoi ki makefu mwe lahi maha ki tau kai ko whakawhelewea ki he maanga e tau tangata. Mai ke whoki alo tole tau matakai nanga makefu ne no nofi I whafo I niwe ki hohoko mai ki motu mwe whia ki he whakaholanga nei. Whakausia e whakaholanga makefu ki hao tapu mwe halo tolu amatua a ko fō. Ke whakahiko ke rotola ta wala talo tutupu koe pungi ne nai ni ki sea taha wakatonga fluflola ke mapualangi. Lahi moe tokolonga te pāsesa ki lote wakatonga nai, moe tokolonga fōki kua o whanawia koe motu, moe lota taoni. Moe te fōki ni e whai whakapuloa, moe tapa ke ta wata ke ta matakainanga kili sea nai, o mai alo tole ta motu ke, moe ofa fōki ni alo tole pehe, koe manatu ni nā kai lahi a niwe. Koe whakataitai ke tahe a whae seo pāsese kua whenonga ke wakatonga nei, moe whakatai ke he lima ke he ono e seo tangata, ko hohoko hake mai ki lunga he motu. Whaloa ta hokotaki, mai he whahe tulise motu koe whia he ta tangata, he hohoko mai ke motu, moe whalu kua kise, moe whakatau whaloa ta koloa mai he motu. Pehe alo tolu, lahi e whia. Si kua whia whoke alo tolu ko whakafua koloa, ha kua lewa lahi tō whakatoka e taha whakaholoanga pehe nei.